Ka riro mā tētahi wahine Māori e kawe te mana o Aotearoa ki te whakataetae wahine atāhua o te ao. Ko Priani Puketapu o te Ātiawa te wahine i toa i te whakataetae o Aotearoa nei. Nā mātou ia i uiui. He wahine no te Ātiawa kua whakamana watia nei, hei māngai mo te whakataetae o nā wahine ātāhua o te ao. I'm so excited. I haven't quite come back down to earth. It'll take me a couple of days. Ina pō i toa i a Priani Puketapu rua te kau o nā tau i te whakataetae Miss Universe mo Aotearoa. Ka tāpai atu ki tōna matua keke a John, kui a Puketapu me Granny. Katoa kua mene ki te pō, kāre i tāia te mātaki i aia i te pōra. It's such an honour to not only represent New Zealand but also my tribe and my family. E hara noa i te kanohi a tāhua, i mua he kaimahi ki roto i tētahi wheketere miti, ināia nei e ako ana i nā mahi pāpāho ki te whare wānana. I'm not one to shy away from some hard work and just went in there for a year and worked hard and got some savings behind me to help with university. Hei tāna he mahi e tāia e te katoa. If you have an aspiration to get involved in beauty pageants or modelling, just go for it and just give it everything you've got. If you don't win the first time, that's okay. Come back. You will only improve. Hei te marama o Mahuru ka haere atu ia ki Brazil ki te whakataetae mo te tūranga wahine ātāhua o te ao. Ka parata whai te karere.